jadi dokumenter. Guys. Sulap. Oh, wasal. Gak ketok tuh, gak ketok. Sik. Perasaan drudek aku buat. Kuat. Kesel. Oh. Kuat. Dataran dulu. Tanganku suwumut jalan. Oke tak ya kono. Kan? Datar kan, guys? Nungging neh perasaan iki. Iya, Mas. Nungging neh perasaan. Wali iki ya? Iya. Ojo. Sulap. Tuh gayane aku tepar ning ngono video. Ora gayane terakhir tepar. Nek dalan koyo ngene iki sampe kon dhuwur ngene ya. Dalan ngene iki piye to? Dalane iki ngene iki ra jejeg-jejeg. Tapi mau ubeng. Balik mau nyeri gunung kae ya. Ndak mudah. Wedi yang. Lah aku glir-glir kene jurang kok. Alon-alon wae, guys. Koi lho. Kawah. Aku teko. Apa iki? Meh ngono kuwi ya. Mesti Tandon iki. Saile kuwi kawe kene iki. Ha iki pindah lho. Ono kal. Nemu wali gunung iki yo. Ya ya. Iki lak sak ngertiku iki garek mudune tok. Indah nih ya, munggah mau wetenge luwe. Teko kene aku gak kuat balik parkirane, weh. Cah tengah ya. Pol. Aku wis ra kuat balik parkirane. Wah, gendeng. Setidaknya koyo aku. Sidik-sidik penting leren. Alon-alon penting kelakuan, gremet-gremet penting selamat. Ra ketok gara. Lihatlah negeri kita. Yang subur dan kaya raya. Kamu sunrise. Video tiba-tiba kena disemutne ya. HP asli ya. Masih ogre semutne kena tiba-tiba. Buat jalan. Clear di nyemplung jurang. Aku gojek anae tak dereng. Ayo.
Udah, liwat ya. Ih, Ini lucu. Wis wenang-wenang. jalannya tosa iki. Sikil ku keplok ya. Geret ae. Puncak Ijen itu sebenarnya bukan di depan itu. Tapi enak puncak yang paling tinggi. Itu munggah menuju ke kaldera. Aduh. Tangan-tangan jahil. Perusak. Wah, indah. Vandalisme. Semangat, guys. Semangat. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Coba lihat dulu. Masa sekarang ini percuma di sini ya. Naik dikit. Aja semena-mena, guys. Semena-mena, ding. Hah. Hah. Nempel, guys. Aku ben-bene nyalek lho rene ngene iki. Iya, apa ngomong. Nganu lho apa jenenge iki? Pakis. Heeh. Aku lak turu makku bangkleng. Yo, semut. BR. Mas Rian nggih. Nggih. Aduh, vandalisme di mana-mana. Wes kene ayo. Iki lho datar lho. Wes ben datar dah ora. Aku wes lak. Aja santri, halak. Tujuan kami itu menyalip Anda. Sunrise, guys. Landai, yo. Atur nafas tuh, karena aku. Coba. Alas, buah. Tapi gue bosok. 5 kan? Hah? Jam 5. Iya, jam 5. Jam 5 kurang seberapa? Boleh ya? Sebat dong, kawan. Berarti 2 jam ya perjalanan? 2 jam setengah mungkin. Pokoknya ya, 2 jam setengah lah pokoknya ya. Pokoknya. Sih, berang. Ngerti. Sih. Nyebat, guys. Oke, saya dulu. Korekmu juga ada ya? Itu. Korek itu. Guys, enggak gunung rarokan lemah. Kayak aku iki lho.
Bako cengkeh tukar bintang anggur bir metu kabeh. Kono wis korek, aku rowanku. Yuk. Kita terus ta? Halo, tambah hambatan. Balik-balik juga pakai itu. Pakai sudut. Pakai sih. Padahal iki hutan liar ya Mas ya. Ora enek ganja ya. Kurang sembarang gon. Hah? Kurang sembarang gon. Aduh, Aja gandelan tas tuh, wonge lho. aduh nang. Kau kan. Urung ketok lho. Aku wis gak kuat. Tapi di luar lihat sunrise di depan mata. Semangat. Takkan menyerah dan tak pernah berubah. Selalu ada di sini untuk selamanya. Tegak berantau dan tak pernah berhenti. Tapi mondar mandir aku kesel sekali. Saya tidak pakai. Ya, benar. Angin. Matahari sudah bersinar, guys. Ndi to kawe suwi mendio ya? Sangai lho. Monggo, Mas. Ya, Mas. Monggo, Mas. Yes, tunggulah sahabat gue ini. Pipo ya, Pak. Menandakan semua tembok penjara. Wes tok kesel lho. Lah tak kira kon mlaku wis ayo. Maju butuh tenaga. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.